adomonline.com so no e wa ha no so yakuafo de nti na wo fie no obi wo ha na aja yo fie na wo fie ene yakuafo da o mada romanti ne ho me like yedidie ka o ma nua bayire ne body e banchi na yenya bi ni ti appreciate yakuafo no mo ya de youth ne mfie ho hyem kwasi de na eme ya say ne fo adana kwan yesi edan so wo so sit down crowd to say aye kuro say satam no na emie sa is up baba bia wo fie na so ebetimi aye kua ne kakra wo so dance mu a asia pakis kana gudemu ye dey sa ko won ye tense free mu sa sikana ta mani ko won ma hwe dan ye sisinam amoko wow etu so betimi de wo de aba kua ni bia wo so pese obo na baso fabra na fe wo wi a se wo asante ko north ni bi ho no a na wo so wa chere sa wo beba ni ye nko amakom eno no ye di hu nkomo wo fra ye mu akuafo abaso oba ntiem nipa ba ko bi no abo na baso so enka na nchia no nkomo akuafo no ye nya ne sa enko akuafo no pra mo na nchi omun kran ye encourage emabunu so ye nso ye ntimi ngura kuaye no mu ti ye twen mo course no 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 70234 na before ye be kokura no un say first ladies ebibiman wo mo hia omo discuss HIV and STS na omo ya ceremony of first lady president on a president omo owa okay omo nyina mo wa ha mamelodi na wa ha yeah omo ya de but I ne say ye bete abatan a transmit yare no man kwara no to omo abedi de ho nkomo no ho pictures no ne ade no omo ye fe omo ya de nyame hira wo ye bompa ye say wo mu adwen pono bibia be ye kama obi e ko no krom ye betimi aye ndie me betimi aboa nti Her Excellency Lordina Dramani Mahama nyame hira pa na hoho ye ne ade be hwa no pay niema wo ye de agya wo mo kwan no Lordina de teneso anu masore once a ketra always akasa me medi mitioza afi no o pedua ne no osun ma ne ye fe obapa unkwaso ye wie nso a retired pastors ministers no one spouses 3 months bia no o ye screening and then so bre no aso says so say ye bie de ma wo nti me hwe no shadow ne ko wa homeji mu omko assemblies ha omko ma homeji om no yire no so me miensa bia no o hwe wo mo o screening wo mo bibia wo mo nto omu yesu breakfast ni time on be wie na do lunch na no so ka ho ni nyina ye Lordina foundation o ya de oba pani nkwaso nyame hira omu ahoden a obetumi e de agina mfie nan da ni mu ube free so no na udin da so ringe e wo enipa tirim nkwaso by this time waso nam say because wanda kra just say because why ye adwuma enu a say hwe fini ye boa no ama ahoho no first ladies no mo be ko ansa no abeye we nam say wow strength na no odin do two maba obebre o mada opon anajo 10 a onsora ahomache first lady gina so den ye adwuma mo mi anya adwuma woni ha 2 pm abaso yes ma ono an me fa the time obekọ not for 2 pm no pay be mo ache minu aba aje abinki eda oso oh me ma fans na on pana anya de araka Adom okunkom na the igwe chief kankambu adu akwasibu ate dabura everyday asante mampo ayi they say akwasi netime to da hwe oni akwasi da me awoto no national bro ono o tenafia opia ba akoma o enti na wo ba na ye twen wo ho oh that be say me kuma se se ya no kuma se se na so de because pictures ne baba ese hu wom ye hu 2 pm no me hu sampa bai oh odi problem meko na so na odi problem na afia ene ye akuafo da ide owo me Mr. Rexford osubu atin wa asante mampo o ekua ni pa okay ma me we se no na akwati ade a na ya na ade a na akuafo de bia ya ne se hwese kua ni Adom do bae me no bae no
hwe obeye die fe no na odi akọ ade say ijoma koton obekọ na kuani ase bayira nkete na asa se no eno na no wa boro ho ebe no adi abati kuya for bro ya me on share kuya for pa palabola di be me na on kwaso Mero 40 yanka ya mo official pa e mo akwaba ya fenko metri bio mi buso burumini aba edase yentio yo I me fata kwenye so na machia onabo elikupuku esuda for south me amempi ba ko pe a ono ana ye agric minister yo mini aba na me ba mo asem so a di kan so bio de be magana ekuafo nyina ewo ende dapon dey because Ghana ekuafo ana ma Ghana yedu ba bia yeduri esan say yekoko ye niema ye tugodu ni niema nyina wa ha enso ye nka bia ho asem de bia no ye kan say koko bibia beba o maimu bia ni se koko so bi okora no wani koko enso ni ye de ama koko ebusuafo mi ameka say market district best farmer da okay eti mi di kuyaye sitie na kuyaye mestre babuna waga na nyina mo mi afi ho nhyem na kuyaye de eyesini bibia o eyesini bibia but ye nim se de ya ye twire ye no banki eni ebu ni se bia kuyaye faso abusuafo metie me nto me wura me fu ma makoti but go disika kakra bia menya bia no me de to na kakra nya library na metia me de ma de ebo me school ho ban it best Ghana kuafo ye mama mo nyire mo ayiko na kuya se nya kane aso ne se kan machine e wo ho it's simple me anana bi nchama asase na me kuya no bi kura wo na nya yi na me se nka nkokon nkizinkisi on na me ka cho anka mo ba bi pa de anka mkoji bi kebedu afu se o manyini ma beto amon coastal nkaunto beto ya me ya pa se mini baby sa kesi me wo so be me na ya mo official pa afin committee odo ade adije ade afofeso amen dawo so da ya minu mi edu so nti e na chi akua ni e wai ayi onu abo asamu abrefo akua ni ana oni pia ba je disi wa ba pidri wa ba mo bata asamu abrefo o ni o akua ni e ya gro ba o ba gbasi akadie bia wa na te dress bia wa aye tete petekali and the one fa ho ro na na be sister fia na ni kuru afra me kan se bi tem no ka se me boa se me boa sister fia ukuru number 0 na di kan na so na number da ina nya 0 na di kan so ti kan for me yere no me pepa mani adi na mom kakra me kan se bi mpani for se check woro check kwati woro check so we yabu ye interest fa were koche ni nyina ne se sister fia ni kuru se ni yabu ye na mom o ti me fa ne ncheme e yan kra de ma me wo fa bi sa frank se se be boa o ba gadi fa birthday na ya foda ma me mo ti se ni bia ba so e fra no se flip asanti kumi o kira de wo anhiem na me hu bi da ti se ni o pe be de sei na o pon ya na o kwa afom na me nim se de o mu ti se tifa ma no etifa aka me ko anka na every ayi bia tifa ma no obuma ni bi nanye na mo be kata kiss me na wa mo papa ba so me papa video cash mine o ye adwuma so obia ya bo bia ba ya se kiss me ne do ona bo hoto but am say last caller me emfa no ma na bo ma fa che ye woni ye last caller ye mo official pa mejo so ba pa eda se na ne tie na bo amani me ana mo fa 2 p.m. Okay bia me cha apasi me mo adwuma na me da se oba asantima pa na no su sekere dodo na afa na papa jama ona etunsom butuku atuntinhene na yekua ni papa ndida bia papa jawo bia ni mi amechia no mana dwuma pa na basi enemi wo hawo kakra adawo ze me de habi to no nyani efa dv ho so ma nyamu nwae na enemi hawo ni na mi de nam awia me prase na your holiday eno anaja me frɛ wo nuamo ama no maybe no o ma sene kakra se me koko yiska no bank e china ye bebre ne guye so ye se na your holiday akuafo na akuafo the bank for mo fa ho be
Bani for mummy na ke botu ana 12 na koma pon. They say you scan ye ho, scan so ba no anwumre. Bere menya bia for bonso acha. Sebo. Se ya de bobosia wo bi ho na mande wa ko. Mande wa kwa yi di aba no. Ani akwasi de oni aba ka do mo fa na me ko yi. Ya da se, yam fancy ha, yam fa course no. In see ha.